Qane yet kawule hunelne. Akomam ayek eyetok, ayek apashek etok. Skane komam Jesus ibyeh kanok. Yucham chahul shunik. Chihal wachkane ayach mami. Ayat Jesus kaleb ahun yetok lanam eito. Ay Jerusalén. Yet mas abnok ay bet page al Betania. Skawil al hunwits yette olivo. Mas yalp ay kawanep skuiwam. Asek ay hun konop cheil toge sataktu. Ayetogesh oktok ay hun konop tu. Ok ilcha eyuh. Hunop osche. Tol pisang ayok. Tol kamto makshel chi ahiban. Shuyak elok. Kachayon tek ayin. Ta ay makshel chi kalen ayesh tityo shan che shuyil no. Ta wanek. Achamamin chi kanoni. Kaok yaon melsohin ay manil. Mas tohep, kamas ilcha ok nopos che yulpe. Pisan ayok ay smakil tena. Kamas suyun elep. Haywan solep ay tu mas anlen elep. Set yuxan che ejel nopos che. Ay mas takwep. Ashka mas yun yalon Jesus. Kak amsa makshel mas tenonep. Mas yan tokep no posche. Mas yan tokep apehiban no. Ka Jesus mas tokhiban no. Shiwilep chi liish tokep apeh yulpe. Kansha chi yayep shaktete. Wahab il sholakte. Eb abel sata Jesus kalep tsunan yentak. Chiwekon elep yaw yaloni. Kol banil. Chahebil hun magchi hayok inspi cham kumam. Chahul hun yahawilal chihayokok. Siyahawilal yet kumam David. Kol banil ay satkan. Kane kumam Jesus. Chihal wach kane ayach mami Jesus.